मियाम ये हम दंग सी वाई ग्रदंग हाइजागिबा चुम्मी चुम्दे दोरी कमेंट सेक्शन दा कमेंट तौदुना ताकपिरौबा हौजिक कान गे मियोय खोदिंग मक्से कोई WhatsApp दा स्टेटस थमलेबा स्टेटस असे थमलगनी अदुगा हंजिन हंजिन चंगलादुना येंगनिबा मियोय बा क्याना येंग खै हाइदुना ngaki matungda amung nang changlaga yengani o hojikti miyoy ba 35 tana yengi ko nang tumtha kare khalasiba hagolak leba nang WhatsApp status to phakto yengani miyoy ba kyana yeng khai haiduna nang hojik nang na khantha ka dabai nang chahi 19 kun ma thoi ka ta phari ba angang amani nang like tamli bani ba nang gi hojik kari status no ba status hai ba status ase masidi nang hojik sem ga da bani ba status hai ba se ikoi gi maitei lon da hai ru ga di mamal nang gi kari mamal lai ri ba ge ba aduna nangi status ase nangi mamal ase han sem na namo konoba ngantana yum panchalaragani aduga khoigi thabai inkhang gi tawraroi yu thakla khola dunu ngausanaragani yum dana na chana su poksalaragani aduga yu thakchalaga halagani nangi nupi aduna yum da laijaba khara aduna iron ba bukhangde ama bukhangde champut pu tawrabu ko bukhangde nangu yam wana ngai duna lerangani nanga yum da halak ba haiduna nang ngausanaraga halagani aduga ekhoi cha injang pongduna thamlamliba laijaba khara aduna hona jaramliba adusuka hawiga hawte ga aduna cha kau khai bom nango ba nupe nangi nupi aduga phubi ba mu chaibi ba mu meama tawraragani ba yu thakli ba dang na di ngausana aduna laklaragani ba ngasi nang lupa chama talaragani yangai gi nang yu thaktoragani ba yumda lai hawiba nangi nupi aduna di ngasi kari cha gani kari tawraga phagani kari tawraga hawgani haiduna yamwana hona jaribani ba masi khanthani ngai ni ba punsi da ko ikoi status hai ba status ase yam maru bo da status hai ba se masida su khang bang ami ba nang na paisa ta laga paisa pai raga madu da khaktani nang na matik chapa miyoi ama oiraga nang na mamal lai ba miyoi ama oiraga madu nang gi aseng ba status ko ni ba nang na ngausana du na lai raga nang WhatsApp da status tham laga nang kari mamal ko khatha du na yeng ikoi nupi hai ba nupi sing se kening da ba morning da ba kana amat lai ponate nupi hai ba nupi se moina kening ba gi chang ase hai na kana je ba nangi nupi ngasi nangi yom da lai ba to ke na mau na lai de ba myam gi nupi ga mana de ba mi mana ba ngam de ba nangi nupi aduna ma kening lam loi de ba ba kening li ni ba mana kari mo matam da ma pan thoko mo matam da ma gi mamana bi amana ke ra mau ra duna phiron ahan ba se da duna la pa do ubada ma gi mathomoi da kari phauram hani ba yum da awat pa leiraga mana matau garam na ma ke dawi no ba maru ori base nang ne ba nang na tan chalaglaga nang na suraga nom laga nang na gyan taraga maduda khakta ni ne ba ma su phajaba ngam to base ikoi gi hainai ba yum kai pala ba kan nupi he kom tho i ikoi gi ke ni mau ni khang de nang na paisa pairaga nang na ma gi da makta awat pa mat laita na ma sinbiraga kari gi da makta ma ke roi do na ba ke na mau no leiraga di de yoi khuding mak se phajaba ni ba yum da din na pisa tan chalak trabani na laijaba khara duna ma ngamna na ma hona jaraga ni ba yum da pa tholaga ni koi pisa pa aiba sing kera maura la pasing do uraga as fazai ni kho din nang su nang gi nupi adu phajahan na ma hona uba gyan taw bo ikoi gi status ai ba status ase nang gi mamal tabang pala sida nang gi mamal kari no ai do nang asana sem ga da ba so guys thank you so much ngasi gi wari ase tabi riba mi amda loina na tabi riba mi amda nuksibi duna ai gi channel se subscribe to ga gi rangon subscribe ki button adon khoi gi oina di free oi bani na khoi gi subscribe amamam na ai gi punsi da ahong ba kya ma pubirakani loina na ngasi gi oina di kaina si thengna se ai gi mathang gi video da bye bye